Ħulmara tal-akkużat fil-ġuri dwar il-qtil li seħħ fl-2008 għall l-qorti kif fil-lejl fatali sab l-akkużat jirtriet u f'xokk kbir. Din ix-xhieda ngħatat minn Johan Gaffarena ħu Romina Caruana illi tela fuq il-pedana quddiem il-ġurati illi qed jisimgħu il-każ kontra Stephen Caruana, akkużat illi spara u qatel lil Neville Baldacchino f'Ħallqormi. Gaffarena rrakkonta li għall-ħabta tas-sija ta' filgħodu kien qam wara telefonata minn ħuħ Michael illi qallu biex imur id-dar ta' Romina f'Ħallqormi għax skontu kien ġara xi ħaġa. Qal li kien pront telaq lejn Ħallqormi u wasal fil-post fi triq id-drama fl-istess ħin tal-pulizija madwar 20 minuta wara. Meta daħal ġew wara lil Stephen Caruana pallidu jirtrietu f'xokk. Ftakar li hu stess kien staqsih x'ġara Steve iżda l-akkużat ma setax iwieġbu. Ix-xhud tenna li prova jkellmu diversi drabi iżda Caruana baqa' bla kliem maħsud minn dak li kien seħħ. F'dan l-istadju l-prosekutur Shelby Aquilina talab il-permess tal-qorti biex jirreferi għal xhieda li Gaffarena kien ta' quddiem il-maġistrat inkwerenti fejn kien qal illi kien wasal fl-imkien mal-pulizija daħal sal-intrat tad-dar u mbagħad intalab joħroġ. Gaffarena konferma li kien ipprova jkellem l-akkużat iżda dan ma wieġbu xejn. Aktar kmieni matul il-ġurnata xedu wkoll esperti tal-balistika li spjegaw li skont l-analiżi tagħhom l-aggressur spara minn distanza ta' bejn 2 metri u 3 metri. Il-ġurati raw ukoll ritratti tal-vittma Neville Baldacchino mixħut mal-art bla ħajja liebes flokk aħdar flimkien ma' jeans u kalzetti. Il-ġuri ser ikompli s-sibt filgħodu quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera.